Svetog apostola Pavla. Pazimo! Braćo, nećemo da vam bude nepoznato šta je sa onima koji su usnuli, da ne biste tugovali kao oni koji nemaju nade. Jer ako vjerujemo da Isus umrija i vaskrse, tako će i Bog one koji su umrli u Isusu dovesti s njim. Jer vam ovo kazujemo riječju Gospodnjom, da mi koji budemo živi o dolasku Gospodnjem nećemo preteći one koji su usnuli. Jer će sam Gospod sa zapovješću, glasom arhanđela i sa trubom Božjom sići sa neba. I prvo će mrtvi u Hristu vaskrsnuti, a potom i živi koji ostanemo, bit ćemo zajedno s njima uzneseni na oblacima, u sretanje Gospodu u vazduhu. I tako ćemo svagda s Gospodom biti. Premudrost, smerno stojimo, čujmo sveto evanđelje. Irini pasi, εκ του κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου του ανάγνωσμα, πρόσκομε, είπεν ο Κύριος, ο Κύριος προς τους ελιληθώτας προς αυτόν Ιουδαίους, αμήν, αμήν λέγω ημίν, ότι ο των λόγων μου ακούων και πιστεύων το πέμψαντι με έχει ζωήν αιώνιον, και εις κρίσιν ουκ έρχεται, αλλά μεταβέβηκεν εκ του θανάτου εις την ζωήν. Αμήν, αμήν λέγω ημίν, ότι έρχεται ώρα και νυν εστίν, ότε οι νεκροί ακούσονται της φωνής του Υιού του Θεού, και οι ακούσαντες ζήσονται. Ως περγάρο πατήρ έχει ζωήν εν εαυτό, ούτως έδωκε και το Υιό ζωήν έχειν εν εαυτό, και εξουσίαν έδωκεν αυτό και κρίσιν ποιήν, ότι Υιός ανθρώπου εστί. Μη θαυμάζετε τούτο, ότι έρχεται ώρα, εν οι πάντες οι εν της μνημής ακούσονται της φωνής αυτού, και εκπορεύσονται οι τα αγαθά ποιήσαντες εις Ανάστασιν ζωής, οι δε τα φαύλα πράξαντες εις Ανάστασιν κρίσεως. Ου δύναμε εγώ πείνα πεμ' αυτού δεν, καθώς ακούω κρίνω, και η κρίσις η εμή δικαία εστίν, ότι ου ζητώ το θέλημα το εμών, αλλά το θέλημα του πέμψαντος με Πατρός.
se pomolimo. Vladaru, Gospode Bože naš, jedini imaš besmrtnost, obitavaš u nepristupnoj svjetlosti, ubijaš i oživotvoravaš, svodiš vadi, izvodiš. Ti si premudrošću sazdao čovjeka i opet ga u zemlju vraćaš, istražujući duševni dug. Tebi molimo, primi dušu sluge Tvoga i oca našega Pavla patrijarha i upokoj ga u naručju Avrama, Isaka i Jakova i daj mu vijenac pravde Tvoje u dio spasavanih, u slavu izabrani Tvojih, da bi za ono oko čega se trudio ovom svijetu imena Tvoga radi, primio bogatu uzdarje u obiteljima sveti Tvojih, blagodaću i milosrđem i čovjekoljubljem jedinorodnoga Sina Tvoga, Gospoda našega Isusa Hrista. Amin. Jedinome bez greška.